of the activities of kokborok department since 1994. Selain Sir Binoy, debbarma. Executive member of kokborok department ke Binoy. There was a kokborok tax compilation committee meeting. Jara sekarang ni jadi tu macam apa? Ini actually bisa काम नहीं. Semua ni yang compile kita se. Okay. Kalau mau information collection kiri, kalau mereka है 1994 और असम मिनिस्ट्री ऑफ जॉइंट गवर्नमेंट समी जे kokborok एक्टिविटीज हम बनाए अब वो जगह जे मनसे कलेक्शन के तंत्र को कंप्लीट किए 31 जनवरी 2023 जनवरी राउंड वो जगह खरों इसे sini orang lihat soal sama tangga, tam kita orang anjing masak kita, ini bisa menjadi jenis aktiviti lah. Orang juga akan menjadi. Gaya kokborok nanti siapa organisasi mungkin misalnya bisa handbook, sponsor bicara apa yang masalah gaya, orang gaya TTDC ini apa, barusi department kokborok, misalnya bisa kita seminar ya saya kan masang lagi, abang kan masang, ya bah, masang lagi ni, masang ni pun tiga bisa call yang call, apa lah, itu raw, very raw, okay? Saya masang ni orang sungguh pun tiga yang call borok sama ni, besar tam yang dia bais, orang ni khwlongwi yang khwlong sana, kita tam costume tu, ni, वो कोई अब तक क्या दाल भी स्पेसिफाई किए हैं और ऐसा approval collection kiai ko ya kabro nai bana tabiya tuwi bunger ko 17 year no office aro payment sika gono kaisa kiji nai ya asa ya kini on par kiji na saka aro kaisa bisa gono kaisa je gono samuda no nai no Binoy kaisa aro kaisa mikela aro bana ko kawai mo bisa gai so and period लगाए चले यहाँ 26 the last boy published human being no our last गए मेरे चीनी युवाई कब समाये वो जो कथा वो बस ये कोनो सका और ये वो सके कई बार अभी कैसे रिलीज करने का प्रोग्राम ये 30-40,000 ये तो असल राम का तो ये खाई अदरवाइज खाई मन कुछ सब प्रोग्राम खाई कौन सी Bukan, ada yang lain orang diam, ada yang orang sekarang cari usul, ini asam, kita perlu